Amasan hisi YouTube channel view zo sina bonun si bai tu ni ni khwa I holim diu hele tu chung esan de to na sata gal hin ki boy lai ta wa mi chom chom ai lo le na chom na nei chom ho pan la dan adia keile ke to bang ho pan la dan hal khat siar in bol hin ten apat na dingin Indira Gandhi in Khalistan movement and su thip na dinga Golden Temple a Indian Army ho anaman cha teng mang cha Golden Temple ana kap si ji chun ama bodyguard anaman Sikh personal te chun ama chu ana kabli tan hitia hin kabli zoin Indian Army sunga history ana ki open ta ana ki zilo hi jong le mitam ta na head ve ti da Sikh regiment Indian Army adinga Sikh regiment te a training center Ramgarh Bihar au mahin hicha kon in sepai phabe kagam kale ka hu angai tai kagam ka hu de hi kagam kazat kanam ka hu ding he tin training na mona kon anazam dovin Punjab lang zone ding na mo dinga hi Amritsar Golden Temple mo dinga very sacred apathian namun ti to banga geluhin ichi ahung boy phanin training center hin dal hawin ahung jam tawe ichi ahung jam phanwin lam kala pp police ho pp ho mangchain control in ana nan hi jong le ichi ahung jam training center apana ahung jam do hi ama ho dinga ama ho history dinga sikte Punjabi te history dinga melchi the khada ne hin aban le hechito ki bang chet ti da mai lo le ki bang be lo ai wanga halkhat akisam kaina ve lam ka khopia class 12 kana simla in Bodo Territorial Council BTC te BLT kiti Bodo Liberation Tiger 10 Territorial Council hin muzuwa BLT an zau kedar ho tamta BSF CRP paramilitary force resettle and bolu hichola mi phabe bi lamka STC subsidiary training center BSF training center muna training bola hung win am ho hi asung thu chui pham chet wang open media ki selo jan ki sei thi pon in la lung thai lo na ani win ki bol gen the ha ipiti ha hiji sun training center apat hung pot win ke jong jingka mata coaching la dinga bung bola coaching la dinga ka chi to lai ta hin lampia ka kitu win ti chom ho hi sepai patrolling pe chi to bangin asam hoi lang ham asam iti che de ham tien keng ina hung ki zor su win hi cho halkhat history 2006 5 6 ha lai hin tin hi chu ke mata in kana muin aban tu chung SND to gal na satta hung ki boy phan win ai mi te zong mo thu ki pon mizo te to banga ikilung to thelo wangwin mizo te sopi mizo te le khaleni ni masa bol do bovin au mom na wa ite akipun homwin apang homwin ai mi te le itam na mun wa ikitu bovin ihlom na mun wa na itong do ziwin ai mi te single man lone wolf to banga na tong te hiwin so bi mizo te hi unity is strength ti to bang hin ai mi te hi le so bi gang ti te to banga pan hom lo ha na hi ti to bang te hiwin ai pi le tu chung gala hung ki patti len 3rd May ni ho hin solidarity march akinesian solidarity march akinei akichai zo win kangwai langa kinung le ho le sangmuna thilso ho adu da ho ti ho he so kevin chapana ho boy hung ki panaitan emite hin attack le mitha in hal tio in a bol ma sapuvin amhon phailanga hin phatwa kangwai area thilso chu achom hitale amon kulanga hin phatwin boina chu alo thelovin sang to dingin boina chu sang to ding nom tan Manipur history halkha inung ve na hi le chief minister in bowling at la ball mo ne lo hin gal chu umsa loading tele nom ta control the hin ai wanga
khuti talo ibobi phan la na bang tapon tu chunga detol pa hin abol nom bong ham ai lo ipiti ham tiwang ke pon ain la gal hung su tan dat mom ta kha chu mi te hi ken dong ke ma personally in kana gel zin santet do ki gal na du da hungum jong le manipura police hierarchy khu ki vele a top izan ham chan khat hi mi hongen na ki hin minister jong ki nezin aban le iche now jong khu well connected tidam ai lo le well concealed tidam imphal area na na hi lamka le kangpo pi tio chong lamka kangpo pi chandelanga ai lo le tiang no palanga more tio ho mo dinga no go a hi jiengin chu adang imphal area hi most vulnerable hin ain la ke personal ta kan gel danian police officer IPS officer lien ta dai ni hole center force on vezo na vinte ti hat kan gel in la it turns out to be a kind of a false sense of security and hidan it's he in lang boy na hong ki paddan hitale ke hi tukum mars retire pan ka hin boy na hong ki patti line retire kan hin ai pun Punjab apanin deraduna kahungin deraduna posting kahungin deraduna hin badlen chu seidang katin deraduna ke ho badlen in ka ki khel teo ka ki khel pi teo to thakhat wal to bang kahungum hom vin Gorkha Rifles ma hin amaho asama posting dingin in lang ahung vin army te chedan thangpi dung zuya Northeast posting ding ho hi Northeast chan Northeast thilso dan le Northeast operation building dan ti pre-induction training vaireng te aizola vaireng te muna thakhat ki bol ji hin cham ho aum na lung nai lova vaireng te induction training pre-induction training building agaum light avin boina hung su tan ehogama Manipur min jong pha no bam tapon ehogama boina hung so tanela mo hi khamelo area langa transfer in hungum tavin temporarily tidam transfer in hungum movin cham ho ko na thu tam tai ta kan ki ho zio hin officer ho jong ka junior ka senior le ka loi ho tam taumin aban le am ho khamen lok langa boi lai ta amuna na asiopa nge zo hi azile achate der dor ke kom chet ka quarter kom chen am hin hita thule la na ki zaman ji kevin edition boina hung sang je bin boina hung ho se che chin emi te hi phaya a cheng den hole student team zil na nei ho adin nursing student medical student le engineering students aban college student aban natonga kilo ti hovel amohi first target ana hi masapenin hitison boy 3rd May zanin mi attack apanai povin hoin ho bipio attack hin bol ma savin 4th May apadin mi te attack hin panvin hin la kitha ki man hinai lovin ita isolated locations hoa itin boina hin sempanvin rape ho bolvin kidnap ho bolvin under broad daylight da mi asat liwin tin an bolvin aile hichilai ta chun ke zong kapatlen derdona hung thong pan ite operational role kala nai lo jevin itin halkhat ka hung free thimin ale inlang hung bui ta zen kasiopa on zong a he thimin ke ko mai office hung ngai ta poi naru mau min lang na mi na sate ki thu pi thi dan hin ki thu pi ta ne tin ke zong on duty present kai bai office che tar ka ru mai tin su na janen ka phone jong hi helpline call center a bang mai in nam ngai lu ta ka hi to mi ka ki thu pi nom to aban le ka loi ka pai ho army ka loi ka pai ho phabe manipura posting hi to ka number mun khana ka pele
ahita khat kapile khana kon itin akipison vin last in la pana hun kon hello heu hi army helpline number ham ti hovelen call vin it's so can army helpline hello ke army officer kahin helpline kai po ipiham na boina ipe du datin khat abang kom le continuous call hong phale i mut ki khamji ta lo ai ba i ball theisun ka ball theisun tin ha pangin kana pangin alung hang ding to ba ka gel alung hang ding to ba tek ka ha ki sian hum dham ka tizin ai ba am ho din mun ding am ho din mona ke le ke ka koi phal le ai thei ji pon hitin ni ti chon hongmin army ho zong assam rifle le army unit ho zong quick reaction team officer ni le thum sepai izan ham hato gari zan ham hato immediate chen na so sia tin mi evacuation bowling ar chivin hi cho la dinga tu chana kalung thima kalung ge la mang theilo kanamel chi jing every time it rings the bell ti dham ita inlang boina kan gel pa le a hi lo le nom ta ka ki chol ki got pa le am ho oso am ho ki thu pina ngai cha dano ita kalung thima hung kilozi kalung thima hung kilozi ama sa penin ke hi imphal chi ngai jong kan hi pun imphal ka pha jong le boc le ke sampat bo hin adang hi mun ka pum he lo hin he chen hi ti jon imphal boina hung ki panin rescue mission ke le kaloi hon jong rescue mission ka hin panwin amun ta kom lo wang win amuna ho a thaile le ho officer captain khatle major nivel hin a number ki ho ko ma hung thongin ken jong iten mun ama ho ka call jen khulanga hichimuna ama ko ma mi hizarom tin ka sol le level ama jong army chu hita itu se ho I request ho ki ngai sa ji hin ama aga thaile level mi ka pui le level mun khana pa na mi ga puin army camp khana ai lo le a thang pin IGR South Mandipur ki muna apui lu nin CRPF camp langol hoi la ham am bang ke boni banga any army location hin emite agatha lu jiwin khatve hi nithla khat zan lang pung somvel hin kol hongin ke koma heu amazon au ngai ta pau ngam lovin heu hi chi army helpline number ha itin numei a hizin kyang boinu army helpline hi poi ke army ka hin ipiham ipi ki thopina na ngai cha no ham gutele heu langol hoi lai tham nurse student ke hin ke le kaloi ho mi thum mi level kahung jam do win tu hin langol zu koma uku noi khana ko mo ve nei hu do vo tin alangol hoi la ham jong ke hepon alangol uku hoi lai ding ham jong ke hepon ke no nom na mun chen nan sei te dam army ho kan sol de he ka tele kom na mun hi lai pana kahung le santen arambai ho koi ko loi tham thadinga in del phar bin tin din lo lai khong jam min tun uku no khana ka ki uku ne khar kom ve ka ki sel ve tin ai ti sun ken imphal mun location he location kaloi pa khat ke to hom bi ma kaloi pa kom a number transfer ka bolin amo ho pela mo location chen na chun ki wati ho chu solute tin itin kan bol le lewin isala chu tu ni sana kalung thima mang mo le ta kalung gel hin suboi thei jing khat adin mundiu ka gel phale no mo ka sa jing ha chu ipyam tele marte sopi marte nu pi khanin naw nei dinga hospital mi jong sei dang ke tin naw nei dinga hospital khana boy ki pan masang ka ki admit anaw nei ding phat thing ta ai bang in la boina hong ki patta zia boina hongum ta zia hospital nei pa chun na po do ngai khudi lawa le kami ka sa te hung lew ken ka hu do zo lo din he tin ale ma chun ka number hoi la anamu khai te dem an call in sar hin tijin mar pa wain se la ka hepon english ba se ka te la ka hepon sar hung lo dimo ken loi ho ka call loi ho ti chu in langa assam rifle phai assam rifle pa chu ka junior ten bhai khulang ga chio chi ga pui do emergency urgent SOS call e ka te la ma no sir everywhere is SOS call I am going wherever there is a call there is a need atin hizong la ma hi ti khuti khati he ka te la sir I'll go tell her I am going there in few minutes atin ka call tin le
khat pa chon sar mini soma ka hundi he tin mini som zo na hlung nai pon khan nun every 1 minute every 2 minutes in an call in sar ka thidi hitai sar ka thidi tai hing sepai te hung pui do sa o hitin den ka boy tai ka zipa bo to ka men to azong anytime anau ka nei the heti hung tawin. So I was really helpless in the sense I tried my best to help na ki thopi the sana ki thopi ding pan kala nai banga ama dei banga 1 2 3 hung theilo aji so ke ta ka hi lo ja ke jong deradun munaum phone through a loi ho request ka bola ga chiu him tian au min alasa a chen langa ken jong loi ho loi so be loi ho ka to khom pi mar ho langa number hi ama hi call voi ti ti hetin kyong whatsapp an sata ki ho jong na sata active ka hiwin khununga kan he danin ama jong ki hu to a hin abanin state force police irbil mr hi chi chi jong le boy hong ki pan sata na hong ki khenwin hi chi to ki sayin dgr asam refala dg pa PC9 zong interview bol na kana hin Manipur is totally divided. There is a Kuki police and Meitei police ati hin es antation just narrative a chance nom jevin do da fireball de do da ti ven ai banga to a pangi ya emite hi mi nga hi ven mi nga te football ki chem ni nga cheu amo chu boy hung ki pat pha na boy hung ho set pha na athal ho kilapi mun khana ki koi ta ja chu ki ho ka number mun zo sia viral ita ja ke chu hat ven call khat pa chon an kola san hing pui do bo ka thalo zo se kilapi tai ma bani pi khong ti dom ka heta po ve an ti ven kalonga no mo ma main ke group active group achun ka share pa yen ten mun zo sia sam rifle adu ahita vale le ho mi puya vale ho ka call ven ga puyu ven adu ten ka boy pi ven la sen mo do ki hu do tan aban le Zenims hospital ke dinga katunu my first cousin hi Zenims MBBS chai MBBS azil na ki chai internship a chen na just 10 days bo ki va na hin ama hi in nga konin call hin bol win na tunu ga pui don ding ni tin bol len tia an call le keno to asam refala pa ka call in bai Zenims kyo mi hizaro min katunu my first cousin ama zo min ka pui do please ka tela ma agachien mi pui dang ka chele mi som nivel chu the first go mi som nivel ka pui do en se mi som nya pui do lai ta in katunu hi midang ko dinga aga vale le mi aloi ho aga ko le lai ta ho asam le fakten mi ana ki su khom ana khom ho a hin pui do hin ken jong kalung gela o at least see safe now ka tele azing ni na call ki din ke ka po do nai boy do da en tikin ka khat call ki hin tin ki call to le len ke sign ka loi ho ma jong ha pan join I mean chu pha ngai pon am ho hi uniform am na lai hin sin na sata in pan ka hin lavin kyon he si last langa Imphal totally vacated ahung hi phanin kami ka hu do ho example chong boy le aloi ho mi som tivel thang pu le aloi ho mi nga hi cha pana ki hu do tia hi cho chu totally tidam ka hin go home le almost roughly 5,000 to mi ka hu do win halkhat at least sense of ki pan khat akinezin ezala mi hizat ki hu do ti lunggel in le ki pan khan ngum do in hitien hung chi chen ama ho lang ho jong ke san ti ong chu ei mi te sanga izanam ali izanam na army langa hu tam zo hi ven mo jong na saten bol vin ai la phan na kha chu ei mi te hin lamka khopia san te hi nupi ten gada bol vin sam rifle te koma ki thain khanu hi bp asan zia thi lo vin adang hi koi ma sa akithat khapon am ho hin anoble rebo noma bolo na satain hu ham te nei bol win abana to langza muna David Thek hung ki tha chu David Thek chu hung ki thanin aki thadan athusi mo jo bonin he so kevin to ke ken sia dile adang other than ama ki thana
bana khonung thu hin ahong ki tha zo win emite hi like infantry du da kiusel intelligence langa jong tam ta kiumin loi ho intelligence la hon phatain wholesale na hin ne win ten tracking du da in ka hin bol venela atatupa alim le alu David thiek lu khaina ho pi ho ka hin modo ta win it's okay group kyo a close group share ke involved in ken jong mar so bi mar langa loi ho khat ka share le iti hung chi chi kham ken jong one time view ka share he ka tin one time view ka share chu one time view chu screenshot ipi ho forward ki bol the login for mobile whatsapp ma it's one time view ka share chu achunga ka number ki lang khani hitin phone to camera capture bolin mar group ahung thang ta ni le ke hi David thek that pa ti to bangin Martin accuse a bolta vin head ngai lo Mizoram lang sil cha lang Zeribana konin ada osia ho theo moi ni ho vin ke no loi ho marte ko mahin marte sung mar society sung hen ke hi adi lo ta hita head hil na no me hiti halkhat ana flash win halkhat bitam ana sei chen bin katile after 2 days to bangin hong thip tan hitin panana kila to win abanin David thek ki tha zo win zong zapin he zong le mun khana twa echi amaho area mama na sata in English bawa Hollywood te pawle double triple revenge anakila nan abanin morelang boy na hile tu chung boy na la dingin morelang ho hi pa cha dum penin emite hi hoilam khana arambai te a heli naw adu daw male lim hu viral chet a bol naw a heli naw a sat naw adu daw viral chet morelang te hi mi phabek jong ana leset pam na sol do hin la alim hachang kimolo amon aseyu confirm hetia aseyu ai wanga koi masan lima lalo jamo hi very bpt seram pacha dum mama kasan morelang hon abol hi mama vin abanin morelang hi tu chung keding jong anom na khat tidam imi sa te kapan pina ke kitho pina anom na mama khrile more ko ma mino wa samre falte osi pai kana training home pi bana training ka bolai ba company ki bang boy ki pan masanga soti hunga der dun te ma main karuma hunga kane khomu ka don khomu abana boy lai ta jong khatve hunga ta ka kyo aman na satan emiti ana ki thopin la phar sen ka kyo win boy na ipi tam ta sei thelo open forum a sei thelo tam ta ke ma zalin tidam ken phar sia call jing ka sei pi jing emite na satai na ki thopin aban le emite hi again theiji wangwin anom sate hi gen thena muna jong nop sading ego jive ti khat sugnu khopi ho ahung ki hal thatan you get ten nidangin nom ten sumle pai dong jong leo a hat bang zo leo gal hongum panin head pai nom tapo win sugnu zo yang hong ki hal han tribal colony hong ki hal han abana khulanga sokom le pipha sugnu adjoining area so hong ki hal panin amo sugnu area mi ho zo si atam zo hi khulanga sugnu army te kema agazam lu tabin army te kema agazam lu chun nele sa ki petapon nele sa ki pilo panin hoi lai ham khanai ten hong ki veile la hong ki veile ke ko ma kol khan hong longin ale in langa mel head ho kinai pi ke dinga very close friend and relatives are in colin heu so pite khan now sen ni hin ama hi bu achapa bu ni sa lo la boy di ta do da antela a number pela hin call so kati ale army osipai academy ka junior ho ni hin ama koma bai badi ipiti ham mi hita gen thita in lo ki hala hung jam lu tawa ne le chan na pi lo ham gudel sar ko ti poi hung zo se ki ho ne long longa kan pi o he ki ho ne ding ho kisana kan hon bi wa ka pi o he tin
nupi khat chun in kolin sar epi seitam sar ke na kachapa dinga an chang thieng dal chi hla lo adu da ka de tia ken chang boinu koi up kumzat hemang chu ke bon boinu to hina ne in zanga nei pon gal zam hin min na pele na ne ding na pelo le ne lo ding hito bang din mona nom lai tan na de de ne sei thelo hi an ki adjust me tan katin hitin homomin abanin palin lang hung boys in palin lang boy na zong na satain ke dong panthin chanin kana pangin panthin chanin kana pangin ke ti cho der do na para ka pan hi lovin pallen kho kom chet kak chinga ke dinga army a kana close friend ma khadaumin ka close friend ma khat kak ching headquarter aumin ka course met le ka company khat moriaum pa le palle la khat aum kinin amani ho ke course met hin course met ti chu batchmate classmate ti da training ki bol hom bana training la ya zong company ki bang sepaya company ki bang ti hi sopi ulen out to bangai ta bonding jeng hin palen hong ki hal chun palen hong boi chun ama hon jon na satani hin ki thu pi vin adin to palen na pale kak chang pan na satani mi te ken phar sia ke ta ka sei pi jing zalin na satani ki thu pi ke keu se lo ka lo dang ho zo se vin mun chom chomai ta ken ka bole ke bol je he ka ti pon but ken mun khana kana se kharin mun khana se le ong ki go phale thil pha tam ta hong ki bol do ji hin hitin hong ki bol do in tu chung hi ipan la dan teu hi igel ipan la dan teu hi gel thil dang tam ta next episode akan se di hong min tin next episode ai tu asang hal khan hong ki chi zo jem ding aban a thu je ba kan se din kyo loi hon al kyo loi ti ham thal choi mama ho anom lo hile tu sanga hi hal khat boi jem ni example in akhomin bang chu ke da pon khugadam lang sai ne hin Assam Rifle te post hana a post commander pa hu es an te hin ama chun thil hi lo wan bol phanin kon jong ka number an pi bha pastor khan khulang emi pastor khan call hin bolen ta sar hi ti tinom ta es an palam ka in tinom ta ka ho ki hal di din munai ta en ti phan ken jong to Assam Rifle sect bitai in IG khat JNK kan la ka brigade commander pa tu ni chana ama to ki closing ka in Delhi hong in ka ki movin ama ko ma ka call in sar hi te bang tai halakat nang area ma hin ama hi sil char hoila ta agar tala muna min ICR north ba east ba to imphal a hoila south hin ama ka call le aman jong a kom chana samai fal te sio pa call in ti sun tin ahin bol le len thu in pile le ne le khoni khothum lang aki save do in itin pan thechen anaki pangin mun phabe ma hitin imi sa te na ki hu do in tu chung hi achom lama se in ivel account langa ho jong any government sector defense arm wing ke hepoi civil wing ke hepoi lo le any government service department chom hon panna satane ki line eho le ko ho tidham panla na jan jom na satai na ki sefin apam na ho panla na ki usila amuna apam na hon ito point panla hen lang amuna ho iba chana bol hiule ama hole mo ki defense ai lo le evacuation adu da na bol hiule phachom lo di hin iti chun pan khom ha na hi ti chu tu jin na satai ni hin movin emite hi hamle pawon ki hen jong le hen gali hin nei phal le galte dinga chu ku ki ne adu da ne hizien hiza chu eho ki ka ki mo hen loading ki hen wa le ki hen tel last le ki mang thang de man thai na khuwa i lu de hin izi chun nami te ko ma hi chi YouTube channel a chun hi YouTube channel chung chuna hin ka hung taw nom hoile leader ho support utin support helo ho hi leader in hand dautin leader hi vekat in hand ovale at least amo the se ho ipiham ti ngai jiutin aban le
lone wolf to banga na to hi akana poi Rambo khang lai to banga Rambo hu film me hin ata in Rambo to bang agi thezi poi ti ken sinom he ki pae